Vaše pjesme baziraju u vašem ljubavnom životu. Kako to da take osobne stvari dijelite sa poslušateljima? Pa ima nekih pjesama koje su umotane u ljubavnu tematiku, a nisu baš isključivo ljubavne tematike, ali izgleda tako na prvu loptu. Pjesme su intimne jer ja ne znam o ničem drugom pisati. Nekako mi se čini to jedino iskreno, da ja pišem ono što ja mislim i ono što ja osjećam. Sve drugo bi bilo ili prenošenje tuđeg iskustva u što se ne želim upuštati, ili bavljanje nekom socijalnom tematikom, a s te strane mi se čini opet bolje pjevati ovakve pjesme i na takav način pokušati promijeniti ljude na bolje nego time da im, ne znam, govorimo o onome što i sami vide. Večeras svirate na festivalu Lent, je ovo mnogo drugačije od samostojnih koncertama? Je, svaki festivalski nastup je drugačiji od samostalnog koncerta, barem dok ne počnemo. Kad počnemo svirati, onda često zaboraviš da si na festivalu i misliš da si na svom vlastitom koncertu, pa drugačije iz više razloga. Teško je napraviti atmosferu i niti publika nekad ne dođe zbog nas, nego dolazi zbog nekih drugih izvođača, dok na vlastitom koncertu uvijek dođe isključivo zbog tebe. Pa je lakše s tom publikom odmah i na neki način baratati. Pa festivali su nekad i veća odgovornost nego vlastiti koncert, jer moraš ljude koji često tu nisu zbog tebe na neki način pridobiti na svoju stranu. U letu 2009. izdali se zadnji album, planirate u ovoj letu nešto novo? Da, ja se nadam, što se tiče snimanja svega, to ćemo sigurno ove godine napraviti, ali da li ćemo izdat do kraja godine, to ne ovisi samo o nama. Planovi su da na jesen uđemo u studio i izdamo album. To su planovi. S obzirom da se ne radi samo o meni, onda ne mogu garantirati. Ali evo za koji dan izlazi album koji sam ja snimio sa čelistom Stjepanom Hauserom. Pa s obzirom da je to album koji smo ja i on radili, recimo računam da i to kao moj album, naravno i je, tako da, eto, gore smo obradili većinu mojih pjesama, tako da to izlazi za koji dan, samo čelo i glas. Tako da evo nešto izlazi, a nešto će izaći.